Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синицын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Пытанні на кантролі. Намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў з рабочым візітам наведаў Хойніцкі раён. Ад незапатрабаванага да прыбытковага. Сёлета на аўкцыён плануецца выставіць звыш 150 аб'ектаў невыкарыстанай маёмасці. Тэлефону за рулём не месца, да і праводзіць прафілактычную акцыю. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў з рабочым візітам наведаў Хойніцкі раён. Кіраўнік правёў прыём грамадзян і сустрэўся з прадстаўнікамі сацыяльнай сферы. Абмеркаваны ключавыя напрамкі дзейнасці і перспектывы развіцця. Падрабязнасці далей у сюжэце. Жыхар Хойнікаў звярнуўся на прыём грамадзян па прычыне таго, што не можа працаўладкавацца. Мужчына распавёў, што не мае пастаяннага месца працы з 2016 года. За гэты час яму прапаноўваліся розныя варыянты. Аднак, па словах заяўніка, многія вакансіі яго не задавальняюць па розных прычынах. Проверим работу, да, то есть что вам будет предложено. И в ближайшее время вам письменно, да, то есть будут предложены имеющиеся вакансии, да, то есть после того, как вы посетите нанимателя, да, то есть будет опять же письменно ответ, если либо нанимателя не устроит, либо вас не устроят те условия, которые там предлагают, же исполком к вам обратиться, да, то есть и вы проинформируете, почему либо отказались от этой, либо приехали и, скажем, той вакансии на тот момент не было. У рамках сустрэчы з калектывам намеснік старшыні Дмітрый Алейнікаў падкрэсліў, што сацыяльнай сферы важна не толькі захаваць дасягнуты ўзровень, але і пастаянна працаваць над яго павышэннем, аператыўна рэагуючы на запыты людзей. Сярод праблемных пытанняў закранулі тэму зносу хірургічнага корпусу, а таксама бягучы рамонт паліклінікі. Вялікі акцэнт зрабілі і на прафілактыкі злачынстваў правапарушэнняў непаўналетніх, і на працы ўсіх суб'ектаў прафілактыкі. Большое внимание было уделено системе здравоохранения, системе образования. Озвучивались вопросы к культуре. В основном это направление пополнения материально-технической базы, своевременное и качественное проведение ремонтно-строительных работ, обеспечение ряда мер безопасности для нахождения ребят, взрослых на территории наших учреждений. Руководством района все эти поручения будут взяты на контроль, и в ближайшее время будем их исполнять. Наступны пункт маршруту – Хойніцкі дзяржаўны каледж. Гаворка ішла пра Дзень Канституцыі Рэспублікі Беларусь. У рамках візіту намесніку старшыні таксама прэзентавалі праекты па патрыятычным выхаванні моладзі, які праводзяць ва ўстанове. Для нас, это даже как для колледжа, эта встреча очень важна, так как мы можем зампредседателю позадавать очень много и интересных вопросов, так как у нас накануне День Конституции Республики Беларусь, мы можем задать на эту тему вопросы, так и просто задать несколько наших вопросов, которые интересуют нас. Вучні задалі і свае пытанні. У намесніка старшыні аблвыканкама цікавіліся меркаваннем аб выкарыстанні штучнага інтэлекту ў адукацыі, а таксама пыталі пра любімы від спорту, успаміны пра студатрат і армейскую службу. Уладзіслава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Свабоднай эканамічнай зонай Гомель-Ратон у 2025-м прыцягнута каля 150 мільёнаў долараў США замежных інвестыцый. Гэта больш 65% ад абласнога аб'ёма. Вынікі работы за год агучылі на выніковай канферэнцыі ў Гомелі. Падрабязнасці далей у сюжэце. Новыя тэхналогіі, праграмнае забеспячэнне, рэзідэнт свабоднай эканамічнай зоны «Ідэй Роботикс» за год значна прырос у фінансавых паказчыках. Ключавыя кантракты з расійскімі вытворцамі аўтамабільных і колавых дыскаў у актыве і пастаўкі для ўнутранага рынку. Основные усилия сосредоточены на Минском тракторном заводе. Мы поставляем туда 5 комплексов сварочных для производства кабин. Дзержинский электромеханический завод. Это мы делаем комплексы для производства автобусов. Наши резиденты занимаются самыми перспективными направлениями деятельности на сегодняшний день, которые интересны не только для Республики Беларусь, но и в целом для развития мировой экономики. Это проекты в области роботизации, микроэлектроники. Это те самые перспективные направления, которые на сегодняшний день интересны нашим белорусским предприятиям.
У ліку лепшых рэзідэнтаў прадпрыемства «Белшклопрам». У 2025 запусцілі ў масавую вытворчасць аблегчаную бутэльку па тэхналогіі вузкагорлага прасавання з выдзіманнем. Зараз яна паспяхова канкурыруе на айчынным рынку з пластыкавымі аналагамі і бляшанымі банкамі. У планах скараціць выдаткі і аднавіць вытворчасць. Мы планируем немножко улучшить наше производство и обновить непосредственно уже оборудование, которое для нас морально устарело. Будет печь отжига для снятия гидростатического давления. Ну и плюс ко всему мы хотим обновить еще немножко нашу упаковочную линию. Каля 500 новых працоўных месцаў і амаль 7% росту аб'ёмаў прамысловай прадукцыі. Летась свабодная эканамічная зона спрацавала годна, аднак расслабляцца рана. План на 2026 больш напружаны. Нашими резидентами сейчас на разных стадиях реализуется почти 60 инвестиционных проектов. Инвестиции в основной капитал составили 506 миллионов рублей, что на 154% больше по сравнению с 2024 годом. Уровень заработной платы увеличился на 12% и составил 2714 рублей. На сёння ў Гомель-Ратон 60 рэзідэнтаў. Адзін з іх зарэгістраваны ўжо ў бягучым годзе. Гэта цэнтр па абслугоўванні і рамонце авіятэхнікі. Прадукцыя СЭС пастаўляецца ў 45 краін свету, а гэта добры фундамент для планаў на будучыню. Алеся Федарцова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Ад незапатрабаванага да прыбытковага больш за 150 аб'ектаў маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, плануецца выставіць на аўкцыён. У тым ліку больш за 50 унікальных прапаноў, упершыню прапанаваных пакупнікам. Пра перспектыўныя аб'екты, гатовыя да змены ўласніка і пра сучасныя метады ўцягвання невыкарыстоўваемай маёмасці ў эканамічны абарот раскажа Тацяна Пеменёнкава. Гэты будынак на Барыкіна ветэран навукі, вучэбна-лабараторны корпус тэхнічнага універсітэта бачыў усё. Ад першых няўпэўненых крокаў студэнтаў да бліскучых дыпломных праектаў. Сёння будынак у прадчуванні новага уласніка. Здание было построено в 1988 году, еще при Советском Союзе. Имеет достаточно оригинальный проект. Расположено в таком неплохом месте. Представляет определенную перспективу для потенциальных инвесторов. Площадь здания более 8 тысяч квадратных метров. 12-этажное здание. Оборудовано необходимыми инженерными коммуникациями. Все действует. Маёмасць не проста камяні і бетон, гэта бясцэнны рэсурс эканомікі. Аўкцыёны ператвараюць нямы патэнцыял у рэальныя магчымасці. У 2025 годзе камітэт дзяржмаёмасці вывеў на рынок 47 аб'ектаў невыкарыстоўваемай маёмасці на сумму, якая перавышае 700 тысяч рублёў. Большое количество площадей оказались вновь задействованы в хозяйственном обороте, более 30 тысяч квадратных метров. Мы продолжаем эту работу, конечно, и в текущем году. Уже сформированы планы на этот год, более 150 предложений, из которых треть будут предложены впервые. По ним уже практически по всем определена стоимость, по которым они будут выставляться на торги. Вызначэнне пачатковай цаны падмурак празрыстага аўкцыёну. Арганізатар, абапіраючыся на дакладны ацэначны кошт, задае стартавую планку. Дзяржаўная маёмасць – гэта адмысловая катэгорыя, дзе ацэнка – гэта толькі палова справы. Абавязковая экспертыза або праверка пацвярджае яе дакладнасць. Гэта гарантыя таго, што кожны рубель, укладзены ў дзяржаўныя актывы, будзе ацэнены па вартасці, а торги пройдут справедливо и открыто. За 2025 год мы провели экспертизы и оказали консультацию по 295 объектам нашим. Наиболее распространенное замечание – это когда формируется состав объекта, который будет выставляться на аукцион, то не учитываются объекты, которые фактически находятся на земельном участке. Также есть замечания по поводу ведения бухучета в части амортизации либо переоценки данных объектов. За апошнія 3 гады нерухомасць, якая раней была мёртвым грузам, стала працаваць актыўней. У мінулым годзе спецыялістамі праведзена абследаванне звыш 4,5 тысяч аб'ектаў, 336 населеных пунктаў з вынесеннем звыш 700 заўваг. Прычым гэта не проста кантроль, а метадычная дапамога, як вярнуць у абарот або вызваліць месца для будучыні. За истекшие 3 года количество вовлеченных объектов увеличилось на треть, а количество сносимых аварийных в 1,5 раза.
Также стоит отметить, что на территории Гомельской области вовлекаются в хозяйственный оборот и объекты республиканской собственности, и подведомственных организаций. Таких было за 2025 год 45 объектов. Усе аб'екты, якія прапаноўваюцца на продаж, аренду, перадачу або запланаваныя да зносу, знаходзяцца на сайце камітэта дзяржмаёмасці. Адно з галоўных у гэтай справе, што дзяржава ідзе насустрач зацікаўленым асобам і прадстаўляе шэраг ільгот і прэферэнцый ад растэрміноўкі да паніжэння пачатковага кошту на 50-80%, а таксама ўстанаўлення яго ў памеры адной базавай велічыні. Тацяна Піменёнкава, Александр Чарнышевіч, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сістэма сацыяльнай абароны Гомельшчыны выйшла на новы ўзровень. У мінулым годзе ўдалося не проста захаваць, але і ўмацаваць ключавыя паказчыкі дабрабыту жыхароў вобласці. Сёння на Гомельшчыне назіраецца станоўчая дынаміка росту занятасцей у сацыяльна арыентаваных галінах – медыцыне, адукацыі і сферы паслуг. Гэтыя сектары становяцца ўсё больш прывабнымі для працаўнікоў. Аднак пры гэтым адбываецца і зніжэнне колькасці занятых у сельскай гаспадарцы, будаўніцтве і на транспарце, што звязана з агульнай структурнай перабудовай эканомікі. Асаблівая ўвага надаецца дэмаграфічнай бяспецы. Для падтрымкі сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей, робіцца стаўка на павелічэнне сацыяльных выплат. Пастаўлена задача павелічыць ахоп дапамогай сем'яў з дзецьмі да 3 гадоў. Таксама ў планах задаволіць патрэбы насельніцтва ў паслугах дашкольнай адукацыі. Все те поставленные задачи правительством перед системой социальной защиты выполнены в полном объеме. Наша система имеет сегодня диплом первой степени по содействию эффективной занятости населения. И я считаю, что это для нашей области большой труд, который стоит сегодня за каждым специалистом. У мінулым годзе ўдалося дасягнуць значнага зніжэння ўзроўню беспрацоўя, які склаў усяго 2,6%. Асаблівая ўвага надавалася працаўладкаванню моладзі. Сярод грамадзян ва ўзросце 16-30 гадоў беспрацоўе знізілася амаль на 3%. У 2026 работа па гэтых напрамках будзе прадоўжана. Сярод прыярытэтных задач рост заработнай платы на 12,5% і далейшае павышэнне памераў дапамог сем'ям з дзецьмі да 3 гадоў. У мінулым годзе розныя віды сацыяльнай дапамогі атрымалі амаль 29 тысяч жыхароў вобласці, і гэтая лічба будзе расці. Захаваць гісторыю і стварыць культурны код для будучыні. У Гомелі падвялі вынікі работы галіны культуры рэгіёна ў 2025 годзе і вызначылі ключавыя задачы на 2026. У сферы культуры вобласці працуе больш за 8 тысяч чалавек. Дасягнутыя поспехі – вынік агульны. Так, Гомельшчына ўвайшла ў лік лідараў па выставачнай рабоце. У мінулым годзе больш за 50 спецыялістаў атрымалі атэстацыю гідаў. На сцэнах прадставілі 20 прэм'ерных спектакляў і 17 новых канцэртных праграм. Паспяхова развіваюцца і міжнародныя абмены. Творчыя коллективы приняли удел больше, чем у 1300 мероприемствах. Мы заканчиваем в этом году 5-летнюю государственную программу «Культура Беларуси». Это значит, что мы уже знаем, выполнили мы показатели доведенной программы или нет. Вот сегодня на коллегии рассмотрели вопрос о том, что наши показатели выполнены. Также были, конечно, поставлены задачи на 2026 год. У нас уже сформирована государственная программа будущей пятилетки. Сейчас в приоритете, конечно же, безусловно, это наша народная культура, код нации. А, как известно, культура и туризм – две отрасли, которые шагают нога в ногу. Мы рассматриваем в том числе проблемные вопросы для того, чтобы понять, как в дальнейшем должна развиваться наша отрасль, для того, чтобы все больше и больше привлекать зрителей и посетителей наших учреждений культуры. Ведь мы обладаем одной из самых широких и самых видимых сетей учреждений, доступных каждому человеку в нашей стране. Сярод важных вынікаў 2025-го – рэстаўрацыя Чашэрскай ратушы, якая зноў адчыніла дзверы для наведвальнікаў. Сёлета работа па захаванні унікальных аб'ектаў працягваецца. Асаблівую ўвагу нададуць развіццю турыстычных маршрутаў і брэндавых святаў, такіх як Кліч Палесся, Сожскі карагод і Берагіня. Перад галіной стаяць грунтоўныя задачы – абнаўленне матэрыяльнай базы, укараненне крэатыўных тэхналогій і прыцягненне пазабюджэтных сродкаў, каб зрабіць культуру больш даступнай для кожнага жыхара вобласці. За бяспеку разам у Беларусі праходзіць пажарна-прафілактычная акцыя. Яе мэта – папярэджанне ўзгаранняў і гібелі людзей на пажарах. Акцэнт робіцца на абследаванні супрацьпажарнага стану домаўладанняў адзінокіх пажылых грамадзян, інвалідаў, сем'яў, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
Супрацоўнікі МНС праводзяць тлумачальную работу па правілах пажарнай бяспекі. У рамках акцыі любы жадаючы можа звярнуцца ў тэрытарыяльныя органы і падраздзяленні па надзвычайных сітуацыях для правядзення обследования супрацьпожарного стану. Кроме этого, не остаются в стороне лица, склонные к злоупотреблению спиртными напитками. Гражданам разъясняются требования пожарной безопасности, а также порядок действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Не остаются в стороне и трудовые коллективы, а также места с массовым пребыванием граждан. Нагадываем, что отказность за выканание патрабаванняў пажарнай бяспекі ускладзена на кожнага гаспадара домаўладання. Грамадзянам трэба праверыць працаздольнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў, а ў выпадку адсутнасці прыбораў усталяваць іх, а таксама звярнуць увагу на спраўнасць ацяпляльнага абсталявання і электрычнай праводкі. Телефону за рулем не месца. За 2025 год до адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута больш за 3000 вадзіцеляў за карыстанне гаджетам. Гэта стала падставай для правядзення прафілактычнай акцыі «Адключы телефон, уключы бяспеку». Задача не пакараць, а папярэдзіць здарэнне. Падчас акцыі інспектары працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Сочаць за аўтааматарамі не толькі візуальна, але і з дапамогай тэхнічных сродкаў. Выкарыстоўваюцца магчымасці рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадской бяспеки, у тым ліку камеры. 11 по 14 марта на территории всей республики проходит профилактическая акция «Отключи телефон, включи безопасность». Направлена в первую очередь на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по причине отвлечения водителя от управления автомобилем. В основном отвлечение происходит на телефон, поэтому телефон за рулем мы не используем. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность. Согласно статьи 18.13 часть 5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю грозит штраф до 2 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф возрастает до 8 базовых величин. За парушэнне правілаў прадугледжаны штраф. У першы раз ён складзе да 2 базовых велічынь. Паўторнае парушэнне на працягу года абыдзецца ўжо да 8. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў на час паездкі прыбіраць тэлефоны і канцэнтравацца толькі на дарозе. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Красноречивый строитель из Гомеля обманул клиентов и оказался под следствием. Фигурант подыскивал в специализированной группе в одном из мессенджеров частные заказы на выполнение строительных и ремонтных работ. Он связывался с заказчиком, выезжал на объект, обсуждал объем, срок и стоимость. Гомельчанин позиционировал себя как высококлассный специалист, способный быстро и качественно по приятной цене удовлетворить все запросы клиентов, которые при передаче денег на приобретение материалов довольствовались распиской. После под различными предлогами мошенник сдвигал сроки доставки стройтоваров и начала работ. После настойчивых звонков клиентов на объекты завозилась малая часть оплаченных материалов, причем ниже заявленного качества. Потерпевшими признаны 18 жителей областного центра и Гомельского района и одно юридическое лицо. К аферисту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Гомельский индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности сразу по 3 статьям. При проведении специального мероприятия в областном центре его автомобиль с одеждой, обувью, сумками и иными товарами иностранного производства стоимостью около 100 тысяч рублей остановили гомельские таможенники. Нарушитель не исполнил требования предъявить к осмотру товаросопроводительные документы по причине их отсутствия и, бросив машину, игнорируя ПДД, побежал через оживленную дорогу на красный свет, после чего скрылся. Стоит отметить, что в конце прошлого года он уже привлекался к ответственности за незаконное перемещение товаров стоимостью свыше 370 тысяч рублей. В Гомельском районе задержан незаконный перевозчик ломометалла. Вблизи деревни Сосновка правоохранители остановили микроавтобус под управлением нигде не работающего жителя областного центра. В кузове находилось более 2 тонн лома черного металла и 100 килограммов лома цветмета. Сопроводительных документов на перевозимый груз мужчина предоставить не смог. В отношении перевозчика составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
В Лоеве девушка повредила автомобиль соседа, тренируясь в стрельбе. Вечером 6 февраля она вышла на балкон своей квартиры и произвела не менее 5 выстрелов из пневматического пистолета в сторону стоявшего на парковке автомобиля. На следующее утро владелец машины, проживающий в том же подъезде, обнаружил на лобовом стекле и крыше повреждения. Мужчина вызвал милицию. Вечером того же дня любительница стрельбы пришла к соседу с повинной. Девушка, признав в своем поступке, извинилась и возместила причиненный ущерб – 630 рублей. Жительница городского поселка предъявлено обвинение. В Житковичском районе зарегистрирован пожар. В деревне Гречиновичи горел жилой дом. В результате уничтожена кровля дома, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество внутри дома. Рассматриваем версию причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Исключите курение в постели. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит об опасности. В Рогачеве по улице Королева огонь охватил гараж. В результате уничтожены крыша, строение, имущество внутри и легковой автомобиль. Вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Ельске собака провалилась под лед, на помощь пришли спасатели. Инцидент произошел по улице Восточной в вечернее время. Четвероногий находился в копане в 4 метрах от берега и самостоятельно выбраться не мог. Работники МЧС извлекли собаку, она не пострадала. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. В пятницу Гомель проведет очередной товарищеский поединок. Соперник – Бумпром. Игра состоится на искусственном поле стадиона «Локомотив» по улице Богдана Хмельницкого, 29 и начнется в 12:00. Вход на трибуны свободный. Ирина Шиманович и Мария Козырева вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в турецкой Анталии. В стартовом матче белорусско-российский тандем уверенно переиграл болгарско-турецкий дуэт Дия Евтимова-Селина Атай 6-3-6-2. В игре за попадание в полуфинальную стадию Шиманович и Козырева будут соперничать со словенской парой Далила Якупович-Ника Радишич. Белорусские спортсмены остались без наград в третий день молодежного чемпионата Европы по борьбе в Сербии. На медали претендовали двое наших атлетов. Александр Гульник в поединке за 3-е место потерпел поражение от Магомета Байтукаева из России. Также в шаге от призов самой тяжелой категории до 125 килограммов остановился Степан Мандрик. В схватке за бронзу белорус не справился с Хачатуром Хачатряном из Армении. Международные соревнования легенды гимнастики пройдут в Стайках с 20 по 22 марта. Участие примут более 80 атлетов из Беларуси, России и Узбекистана, которые разыграют 26 комплектов медалей. По 7 индивидуальных распределят мужчины и юниоры, по 5 женщины и юниорки. Также в программе международного турнира представлено командное первенство у мужчин и женщин.